Bom, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Amani na ongofu inshallah. Shando shema shamfumu. Ani mbabahanu njionrao wakomoro watukufu inshallah. Sarangesho bashinu ya asubuhi yenu amjoka wakati wa khairi haku hokao wakati hokao wenji. Ngo malaloni wenji ngo harmo mtapalo kaya wajo ndi hazine. Wenji wasango muhazine. Wenji wasangwa munziani okayao washinde wasuli muhazine nomi ujorenga wakati unu tsiurumia ili rihadisi wajima tsiurumia ili reshelezizane zilarzijwa evenge handa nindu tumboshela ni marhaba wakomorikao mrenge wajibu hanyo kaya eni mzimandasi ujoheya arima zamimbar zenu Salih Zuki Swali Ahmed mtukufu Ali Msamilio Mungu na mtukuzeni inshallah. Wenge yo wajibu usikuhama daunu radire jeyanu arimferesheni zaidi ni wanadamu ikao mrengeze wajibu zinu ni wakati mwariona ara haitwa ni vanu nga mshompele yao ili wala wandu walomo zitwani hatu hunu wajojua ukinaya. Wenge dukaya ukinaivu wandu wanuajo ujo wakinaeka waono zilarzambao heni wakati waono ikomori hatu yenshindwa maudu inshallah. Ukinaivu wakati wajona ze mesaji rika ujumozi behavanu kaende daraja zishilwa na wanadamu wabidi warumie makaulu yanu. Wenge narsi hadalani wakomori watukufu. Sheha, esava. Narsi hadalani wakomori watukufu. Rangu muda wa mahamine zaidi rendera iparise ya mbwana zembwana zatu riziwanyao ikomori wanadamu ngwa unawe faida heze mbwana zinu ukaya faida wanadamu ngwa unawe namnaje dukaya isajo kabanu rida za kartu ambazinu ebe ikomori joka uyenshi daraja indini abu ya kaangari zambao ngari rao mahiyo rewa parisa ngaruwa reo mao magungu ikomorijo kawi wasuli daraja endene sajo kabanridaza gam amini wajodorila zenyama jao hama hayawani gam amini wabondo vanu rabidi irajo karu wasuli evenge emavuna heza nozi nuyoka ya ngari zambao ratasira mtsanara masihu siwa komori ngar aminiyo kangari yonawe emavuna hukala alaka watungohele okayanga wanada mtawala walovala warishamiria eni wakati rujofanya zitorendwa eni wakati rujofanya salamu mtukufu tipuita mweva esava eni wakati rujoshindaru waswili daraja ukaya wakomori wala waelewe efalikirlo niyo abo ngarjo waswili wala evenge ishonde shobaha yukaya efalikeze mbwana zinu ngasina ushinzi huo dukaya wanru ikaongwa rendawe komorinai au wandu ikawa rende komorinai aba wanja uhara ukaya kame mketsu bidirlezize ikangarlezi zao avongarjwa ukaya wandu walangwa jushinda wa zirongowe waambe ukangariko zao au ngarionao na yala kulihari ibenge huo shinzi muwi wa komori ritsi hadalani wa komori ukaya riwasuli harmaze daraja zinu sha wandu wa siasa au wandu ikao wakauruma daula ila kwa jakana mbaisahanya hotrete wakomori ukaya wakomori bese wakahele wakaikamndu hasande nge harma idara fulani nge mbabanu fulani wala kamra wasuli wala ani husahure nge titri tsaila yukala kuli hali mruka shindia enda daraja hambu kavanu ngondendo naye ushahidi mkauona ukaya wananyasi mazuki watu wajomba hatu ono mavalahe watu ikao wakaharuma ze daula za vira ukao hula warendo wakazina hata isha ikangwa jao hunu wala wandu ikaongwa omwenjeni wala wandu ikaongwa haruma mavare haruma magari yao ngwa kina yao hokawe ngwarao mavare wala wandu ikao ze congelateur za honga zija yao wujwa urenga magari na fijwa na hayasa waende marinyanyi kangwa wa Marseille
wende la gara Saint Charles kango Marseille, wende harmaze la gara za Ulaya, wende warenge hasheuna shaulila warenge wati harmaze la sali kaunga remao za nyikumbi za wana hatumunu wati harmaze la sali wawasil wave harma Misiri ya juma ikaonge ngesolo za juma mahalani hunu wende waonesa ufahari na hawarma wandu ikao ngwarendawe Komoria tunaye ono abaze donezi change ukawandu wao kangwa jao Ulaya ngwa banda yao wakahama wana mitulu ikangwa roha ngwa mitulu ngeroha harma endeni mabanga ikange roha harma mabanga oroha wahimi ili watujoka mwanadamu hawa ono amba Mwenyezi Mungu ono ra wabeze wasaruha mbio ono ebenge yonde haya liyaba hondo siasa walio harma Komoria leo ono walio warumao ibenge uwaushinzi mhuyu hokaya mwana mkomori hasandi sol elewa wao wandu ikaongo yabo ngwaelewa okabanga rendo naye ngwelewa okabanle taifa linu kwa tujivi wanezeno rizirendao ho sampanyifu riwa sampanyao heni mbabanu ikaonga ngariwao nao he determination ka unga siniyo ranguba la hatabanu ritsingo habiriza mbiza hao karna ujwa mbanje mawaifanyao okay Komoria itsobidi kanje manruvu ala kuli hali ono isajo kangio kardajo yamba rijwa mbazambi kaongizo ngazitabisha wa Komori hata ende daraja Komoria ala kuli hali yeshindo ala kuli hali ono wala kama nadamu ende daraja hafanya nozo kaya harendensi yozema yondongo yoka yonde devoir ya hahi ya ibidi ya ifanye de manenda hapo shawo kajenda hapo ende arenge zema mala za hatu Komori arenge atu maboshoni ikaende daraja hokabu havewa selonda oheli wa jende sao ende daraja hafanya tartibu kaya hafanya mbanjema abo so ni matu ngarjona kao mastajabu ya kaya ariaono harma Muhammadu ebenge oshinzi uo ngasinuo okayarija riene ya munu heni wakati rawaona wendo roha harmo malawaliyo ngari habiliyo Mwenyezi Mungu ono ngwa sampanyiha uo fahari wahe mwanadamu yahima leo yawanie Komori la yenshindo uo fahari wahe mwanadamu ikao nguono za tabu nziro zilo harmo Komori la katuji hadaya yamba bala Komori ngeshio paradi Komori ngevua mndo wa tabu Komori ngevua mndo wa shida Komori heli ya wasuli daraja leo iwasuli daraja ikao mwanadamu ya imani ya heli yongu justo masuala na ukairi wa mwanadamu ndia yasanado justo masuala riabidi rijuzise salamu darkawi masuala rabidi rijuzise ngebidi rijuzise ibanu jana baba njana rikaje ibanu leo ngarieshio jeba maudu kama mwedokanda unu maudu ngarjuka unyeshije masuala tena rabidi rijuzise ibanu esajokaya uwandu waonao za tabu zake Komori zensho leo wadaza baba nuandu anwajarive handa ngono wazambao ono hayazitiyo ngono wazambao watu oze leo kama nuzanozine mana leo zangu wako libanzi shampaka shawati ngo ufanya jitahidi amabanu ngarione sawo wa Komori wanu tukangarione sawo njema shangari himori doa defie baba nesa juko wandu wanu wadaza kwa tuza baba arijoka aje heni mwanadamu ulo na ungwana wa hai heni mwanadamu amini owingu heni mwanadamu uyelewa yokaya rijbe ha duniani hunu rijerien shahar maraha rive ha duniani hunu rijerien shahar maraha rijerendera shahar maraha Komori ay akhira inshallah shakar jave ha duniani rijerone za mafunza moyo rikekar kana tamayo ka akhira ngarjo kanda raone raha riwasule daraja inu yokaya nchida zatu riloni hizo zoshinda ruwane na wandu ikaongo na mizinga zenchida zatu riloni hizo zokaya rishinde rifali ikiwandu hamanda wala ikaye mizinga hao ya hao kwatu himisiza mruma udu Somalia joji sente moja yabo ono wahima harmaze bahari za dunia warengao ze mamala za dunia maudu enoji sente moja yabo shahawa bahe mijinru ila walone mipapai wahima owe sharamiria entoholea ya bidi ya jamsada ya bidini kwa Wakomori wale wakinae ika kwa tukangwani kwa wale wakinae wasaidi wahambe ijoka hafifu
shaya ambayo msaada ensole yorije hezo kwa mnanyoshi ngehuzi wao etriplo ya hailan sohole yakahulo harma shirika zima la hedaula Komoro ono bahie majeshi wao walo yabo walo na mipapwai washamiri yao imara ya Wakomori ngam amini yokaya wandu hamanda wao mapirati wa wajo sense maibahari hiyo wanyongo hoja yavo amini wala tsona damu yoka wajo hima wakingie wajo saruhambio watawe jabwe ulona beti salama hau haramu leo ya jo yanje harma malarieri ono yanje abo yenda ho vino ho ambassade de France ibenge tsikanzani wasuli daba tsikanzani wasuli yokaya riwasuli harma daraja inu yokaya imajeshi ya Komori ala kuli hali ibanu ngamjirande konti ibanu Komori ya wasuli ibanu ngamfikirio kaya wanru ikao waja ngwarumawe Komori hautabasamu hokaya ngwa treteo wanasho hatu ikao izonde ze waondo wa fahari wahe Komori ukanga mjouja mrenge ze plus za he daula ya Komori reka hau halali kwa ambapo mwazirenga hau haramu kamti yabo ili msahilishe Komori sha wandu wajawa undayo Komori yomba waundu wanasho hatu wajabanu watula la wasiuha sha wahosawe mishana ndabala haho bogozibi ono wahosawe mishana ya Ulaya ono waundu wanasho hatu dwazaza hatu ikao kwa jalala wasiuha shangwa ubanu ili wasomese mwana harma wavehe harma dunia wende wasomese hawala na hazi kaongwa wafanya hunu izonde za to wazaza hatu wajangwa zifanya unyonsi pia mbiri harma zende ni hizo kamja someso ni daula ngarmambia woni nyonsi pia msomeso ni wazaza wanu ikao leo wajwango munziani ngwaonao insaba mwili hao waendesa ukaya wakaanza wasomese wana ili wajoha wahuile taifa mja mrende hawa dhalimu mja mrende hawa makatili mja mrende hawa nadamu ikao mtsongeza ukao wazaze wanu kwa tustahamili shawende daraja ukaya ala kuli hali umbabano ya Komori ya wasu leo kejaja Komori yokaya rijwe ridaki ridosa mishana no abo emishana rihosa ibidi reje Komori na Komori saende kia ala kuli hali ibenge fursa za wandu hamanda nyi wandu mwarenga dola ono mwirumao kiuharamu kamtina rozo ambao wako Komori wao mwakinaize sha makauli hanyu mnyambao makauli hanyunyi makauli hanyu mnyambao makauli hayawani makauli hanyu mnyambao kamtina kufurumbi mtu ambaye wazaza hatu wafahari kaondo warenga ze place kaondo wa mawaziri wa Komori waonde mamera wadaili yawe mabavu ya hatu waonde mazefa mji walio harmwe miji hatu waondo wandu ikao wahimi wakingia development hai Komori hatu ibenge heni mwanadamu uelewa wa binadamu heni mwanadamu uelewa ukaya wanu warenge fumvukuyu harima lejumbiso la Komori hatu kana ukaradhi yeshio wanasho hatu na wazaza hatu watomolo manani heni mbabanu urjukaya ngasibanu riwani Komori ngongoni mweza santima za Komori ndo wanadamu walo na santima ne Komori wondo wanadamu rabidi rikena estimu za hao wondo wanadamu rabidi yokaya ani warandanda morohani hatu yokarikena beshelea wakefali ki hatu heni mru ya kaze ngao yokawa ndo hamanda wala wa jamala hamanda hunu hulo mwenje watule vihano mwenje shaze susi zao ndo mahala hula huloze nkangale ya hidza ndo mahala hula utwata mbaurongozi yokaya aboze feelingi za haongizo hula wando hamanda wanu zende ze faliki za hatu ibenge shani tsonga na hebanu indini uskwa jana atifanya video shatsi na hatika haruma mnahazi sha ntsona za habari ikaublisha njia amrudi nje nsimamiza ze nongona zamba nono yokaya karna ujwari pardoni wanadamu ikao ngwao bala ngwarumyawe Komori hatu kwa tu irumia imani shangwa irumyao hambavi za faida za kinafsi za hao karna ujwari mrensini bwa muniri ngasina rumambia ono mtreto wanasho hatu karna ujwari mrensini mtrete wazaza hatu karna ujwari mrensini mtrete Komori hatu embaviza zisimu za hatu ni embaviza imaji za hatu zote mjumwe Komori hatu ngarumambia ngasitati heni babanu mjokaya rimwaswilini rimremeni ya magungu ya hanyu ya lingana nanyi ngasina rumambia ono
Ibenge eni mwanadamu ujo huja ya fanye komanteri au eni mwanadamu ujo huja yambe wale wanadamu wamenye ya mbwana ndasi mzi wanao buwandu ikao leonga mjo uji ruhusu mwambe leo kawandu wamanda wanu riwasu ili wala rimenyani bwana ese mbwana mwana onda zivi zembwana si wasari zi wanaonda ze zembwana nyinyi mzi wanaonda zivi zembwana sisi wasari zi wanaonda zi sisi zembwana zi wanao ngaranzao rivambaze madui walo harmwe komori zembwana zi wanao ngaranzori watowe harima esias politiki ya hekomori ono ngarijo watowa ho watowa ndo kaheni babanu wajokaya ngarijo himani ujwamba ambi ngarijo mreje rimwambio kazambi wazamba ngazureje iyo okanga sitayari ngrido mwaswilini zambi mjo zamba zimreje yini hata mwende daraja okaya mrohe harima ze siasa hiyo mbulie wandu aji wajua huja wafanye siasa ha imani mbulie wandu aji wajua huja wafanye siasa ha irumbi mbulie wandu aji wajua huja wafanye siasa hatana mfu ijo hele ya komori ebenge mkadoja hunu mweja mweni nkiwashe huna shaulila ono mweja mwereme wa makotsi mwebaliwa mwetiliyo haruma mahala wa maruru abaho mbabanu mwaswilika mja waswili yavo mwaswili daraja yokanga mjao hunu shangartu uhabili mnyezi mgohono bo mtulu ono mrambiyo mjamo majomani yonde heli mnyeshiyo kaitina mfaume kaitina waziri kaitina tijindovi haini akaya hajabo ntijuvanu rihundo washwa bahari mhitili na singarjodo tsahari one majoma emitulu ya njia ono ili rei habili babala halerdo ambilokaya mruye habili kamgono bo mtulu bala ohenda ulala ufu ono yonde heli rado hambwa ezaki hale raziensh bahisila rizirengele onga rizirumia onga reaunia komori hatu okai mitulu yohenda ino ledziwa ekale o ngabo pazila dziwa liloda honi ono mtulu yoshila afanye taratibu za hahe hata na walarambwa okai hanyo mtulu hana sumu hende bala hanja bala haondoe taratibu za hahe hano ledziwa ono hatsinzi tama ya hele daho hatsinzi tama ya holezi ulohoda honi hula ono izo ndeza mhundani mtsinzi tama ya hekomori izo ndeza mhundani mrenge ekomo mjia harma ema laho ya hatu ono mkata ze tama ya hokale wadzadze wa hatu wa baraka walo ulaya wasomesa wanao hao wende daraja wawabeha komori warejei wajoane emeshe komori ngamwarengao mwafanya mazila farasi ngamwarengao mwatia harima stage zamahana mahabwatino kangondo saleri abo mkata tama ya heze fami hizo wandu wajo huja wasaidia ensi wasahilishe ze fami mjanga mkonso yabo wandu wabaye wa mahajana wandu wabaye wa mahamengo mfukare mtojo shinda msaidie komori wambabanori wasulio wa 2022 shanyi wanadamu ikao mzulu mbaba hii hanga mwanzo mahali mrabe mahali kamjararwa mahali makati mwaka ya mahamishashi shale mjangani na majana mahili na mwanzao mrabe mahali ili mnaemesheze familia kinyume rabidi riono o nrudu hazimlo nuo mshinde mje mnaemeshe ensi ya komori experience mlo niyo shanga mjao mbauha komori mfikiria zifami za hanyu karna humbani nafasi ngarumambia on haina pri rijoka upeye heni mwanadamu ujo ritrete ngujojo aje bano ritrete rifalikire uniensi hofalikire uniensi karna ujo rido kaza pambo ja unorenda je no heni tartibu yofanya ili riwasilishe wanuri wateo majomani wende walale wajifikiria hata wafariki zankili zao waelewe daraja yokaya valatika dunia indwa jina besevange bidoni ya dunia indwa jina ngarjo uzifanya no reglele to ifale hapo karna ubaki ula yardo mtinani maamfu karna ubaki ula yardo mnikani rido muhaliani tapiruju izamba vyezo nrabo ho ulari yeshio hunungari yeshio mwenjeni rijoanze komori hatuila le mwenjeni hunungari ngarendao harumanzia rijoanze komori hatuende harumanzia maha 40 na mfukari ya ungwana risingoheshela mndu mzima rambe mongoza liswali hindi akanerumbisha ya komori ni mabwizi mwajabala nyonsi pene mndu atsora vabavunienza ka edarira wasuli nunga rijoka mbani nafasi karna humbani nafasi hamzima ono
ngari jo mwimiliani rimshamirieni mjo mabangani mbule watoto ikao au wandu aduhazi walo yavo walo na irumbi ono watsuruma waruma walo na irumbi keja kirika watsoja madhalimu hapo pia jo kiri wake wandu wakana irumbi jelukanga sibanu siurehemu sedali kama shuma Mwenyezi Mungu namsamehe mbavano aliyo kumbavano yakaya ikahawa nokaya ngabanzova vire magendo yeka kamhara ho demisione yatawele burukuti wamru yakausikinia ensi wamru yakaheshela ensi kahasomeshewa neza fami sha ibidi leo ya jasadiensi ya Komoro hukayo fami iliyo harmansi ya Komoro ono sindanyi mlio yavo sindanyi mavira yavo mtsona fikira na faliki kasi ndotokaya maudu mrero harma posto shaya jihunde ukaya famia haina emesha ya jihunde ukaya mwana haye ngujoka na tamaya hadi wazo kabalanga mwana wa masikini yeye hakauna mshahara wa zuma majana 10 na zuma majana 20 bala ngabo mwana wa masikini ulovala utule wa wakati ne Komoro ngevala hare hanansi iwabidi ya mfikirendo de jirani utina hata nsahahe de mrandu nyumba utina hata nsahahe iwabidi mfikirie mndu ya hamba dhamana wa daula ya lovala ya hundao mwamalaula ya hundao ulemengu o dunia pia wamwangalia kwa sababu ndensi amba haitawalia yatona fikira na faliki za heranya Mkomoro ivengenyi wanazijomba mjoka doja banu mwamba ngari menyao ni bwana zahanyu ezi ni bwana zahanyu ndazivi ze bwana zahanyu mziwa nao nizori ziwa nao singa sina bwana yafaliki yohanza rivambaza wandu wanu ngari mwambiao ekanyi wasaya nganyi na faliki yokaya na mwanzo mlekeze tere ili mche wajomba hanyu waje waranganye Komorila singa bosi wasarito yao na mwendele neze nzia za hanyu banga mini Mwenyezi Mungu kana mbani kibala na mwendeleye na mtodo endelea neze tartibu za hanyu bamungu kana mbani kibala si wasarifa likino ndini doka redresse masiwa yao si wasarifa likino ndini wandu waori wadunge heni baba nurjua Parisa riwareme magungu ngari jombe mani magungu ngari mwambiaoni nana mafanko wangar jomtini ngar jomtana niyo honsingoni rambe nyinde maadui ya Komori hatu sabari jana rakomi jini hatu reona mwanadamu hamandasi shababi hamandasi hende daraja na taratibu za ulevi ono raka humrengare mreme ya magungu raka humrengare mtama fonkoa raka humrengare mfanya nore mpwa mabale rembaha misizi na wili remzungu saharmwe mijatune mabavu yatu zabario jana raka uona mriende hibale paka ono raka ujuare fanya huku Mahamada hizo ili rilekeze uhususu ya Wakomori usilamu watu ambao kama mwanadamu kaebi mwanadamu yeule nrusha halali zabari mtingo hanza rjewa mabwizi wanu ritsodo warendaje ritsodo wanika amfunu wa vumbuando zabari mrengeo kanru Hamada wanu gartoka ujabru wa vumbuando garu wa vumbuando hadara jende dawaranda wensi hatu unro ngwarende wensi hatu nai ngarjoka juma wafanyilia ndongo zokaya waelewa yokaya zano Komori zeshion 2022 kajasta hiki ala kuli hadi on evenge izonde faliki abonda bavana bidiri waswili ikanga bonyi wasa mata wazereperi singabo si wasa kozereperi zatu ngizo ukanga sina busoli nganzori waswilishe yokaya reauni Komori hatu ikanyi wasanganyi yabo ngamnyina wana zikundi yokaya mfanye taratibu mte wandu wa masanje mfanye taratibu mbaibu wandu ili wanadamu wadungeze direction za hanyu ili wandu wajomba hanyu wajojende warengeze plus zila wala walio wanwarejeze banu ngasiva anu sitsojo remembu udajiora rirema ogozi bileo garmambia on ngasiva anu sitsojo kajumane ekaidinu ili rambu kanyi majabanu nyima adui wa Komori ebenga ngamjadao wenji wa hanyu izo mambao jana salamu mtukufu ajimbaye swali izo wenji wa hanyu izo mambao jana sindizo mrendao leo wenji wa hanyu juzi rinde harika harima mpango waelewa ebano malezi ya hema na Mkomori ono uyenshi harima yula yinu ebabanu wana hatu taunu ngwa ulwa yao wana hatu nyonsi pia rika wana za scenario za hanyu
ariba la rende ngarifanyao azali hazi hawana damu wakao maarifa yao ngo kabalao ngo ajao ili wafanye taratibu yokawa ramene wandu ili wandu wake magonzi ili wajojo wende waunde mbavu faida za kihao si wasati ndeheli hiyo ala kuli hali jana wala omboka yange bidoru nde taratibu za bie wenji wahanyu zindeze wanungu wafanyao wakainunde ila ndongo ya RDDS wenji wahanyu jana rimono ni hombangani hula ivanu wanadamu mwanzo wabe handu ndahu ono ivanu wanadamu wanungu wanafalikinda hivi wanzo wabe wa Komori rirambu wari mrambu wani si wasaya ngasi vanu ngari wani yao le toifa la Komori umbabanu yefalikia waswili mtamenda wababa nursari richa wa harma reperi ya siasa ngasi harma reperi yokangaranzo rifanya revolution wandu wanunge bidori riwa bambaza riwa vehe ni mbabanu yokaya yobidiriwa vehe ili riwasulishe le toifa la hatu harma ungwana na ukweli ungwana na ukweli rabidiri riubehenda hu ungwana na ukweli rabidiri ubehe harma Komori nundo karjavardo ambila na rabo ungwana no ukweli wabidi rivehoyo Komorindo kwa wandu wanu ritsododa za wandu ngwara ndona ingwara mbao nai shana ritsododa za baola ndo wajomba hatu ungwana no ukweli ndo usubuti rambeze kweli harma wandu wamanda wanu ndo usubuti riwa gabili riwa tsengele o malaika ungwa jihundao riwambie ukaya zila mambao balaka mtu ambia androi Komori zila mrendao balaka mtu rende androi Komori vanu sisi karsina frontiere harma zenye dozinu heni mbabanu jompa lisani ngasika makapable ukarimasulini rimambie nuka no tsendeli rimambie nuka no zenomfanya otsijao izo de zariba kisha ikasonti pia karma falikio releo kaya abondo banu rabidi riwasilishe embwana yinu ngam aminioka rijokar shindi rinalisada wandu wanonti pia wajoitilia wasaru mbio wenzao ili wajondu wajokane rumbi shahe Komori hatu ono ebenge zajiri au zijirio zote zilati za janaba zijirio ngario nao wananyasi kao waene harmwe ulainu kamili heni mbabanu weshi yakaya ngabo mru wambona yi wazaza hatu diaspora ono ngujiundo harmwe mala fulani ngari mwasuliyo ngabo mru ikaungu saidio shedi hakashila ngari mwasuliyo rende rambaje rende rimwambia ukaya zinu mfanyao njema ala kulli hali zinu mrendao kejaka anrazi ukaya izo walo Komori wajo wambia shanga mjo ukaya waunga Komori eni uroho nguroho na mamilisi besho angwendo hondana harmaze mashuhuli wahondana harmaze mashuhuli kwa tujwa wabau haze mashuhuli zila waprofita kaini occasion rabidi ridove haze message za hatu shango endo wekawe na wala wetse hano sakari hano no rendaje ono ngwendo vala na usakarifu na hendeni kwa tusubuti wa gabili yoka ino occasion nzima rakari shindiri hundu Komori ya leo ukamduka tujwa ya jitamuka wendo wanupia ngwajo banu ngamarengo mwete maruru ono mrulo na shuli wajambongo fanya shuli utonda mansole waelea ono utonda taratibu yoka mnambuzi utomhunda hata lila sala adila bidi lilimwa hiyo utoli hunda shango jongundu kilo yokaya woi waziri yokafili hanadima woi waziri woi director yokaya nge harma societe fulani yabidi ani commandant hole ono shangu jo harma shulila wende hurenge humtia maruru ono humtia afu na asmini ulioke humtie zituzi zidomnunkanayi shango rengo afu na asmini hadoisha mavushe mema vinge ndongo hamada hizo si wasari lo Ulaya neheni mbaba nurjo kaya ikawondo hamanda wanuri wahitili singarju wambia ukaya ngariko zao yonde zatu rujo shinda kartina mizinga rahima rawana neze risasi mlonizo shaisa jokanga sinizo ngarimwambia unirjo shamirilana hukaya imakati rambilo kaya rajwa raunda ka wawanwa jihadi wala nadamu waka amini ka Uislamu inunde de shifa shahatu ngari aminio ka emizari ilo Komori iyonde zango za hatu yote ndeshipausha hatu emizari ilo Komori rijwanza rienshindo bando banu bojariwane jihadi riwane ne madhalimu warenga le toifa la Komori ano tajirangu bala hata banu rimeriwane nao esajo kanga sini na mizinga rijo marsha miriane hajohenda shaya jobake hajokana Komori ajorithi Komori yajokana mastahina imani ebenge hata mpakanda hao ngamrengo
shabaha shinu nizie banga bozinlinda ojumabaha lutokaya inume video na kaurenge shabaha ni ifanye banu ili niunganye nizo na jukatwa hitizamba jana sha narengwa heza za kahunlinda kaurenge shabaha njeni simamize ni patamakini wanadamu ikao ngwari dungao nyuambio kaya zila ila nde feidorut rabidir dunge pardon harma ndongo hamada zinu ili rishinde wandwanu riwapambaze harma ensi hatu karna jwari rensi madhali muhamada wanu en 2022 yokaya leo wandu wa komoringo afau hanzaya ungu hao emaya bala tsuka ya balema ya langa ungu hao okaya bala hende bala yende ajusemna karito ono alafu waka sindano bala imrungu shaila tartibu yokabala ngwendo mbio ili atahendrine yende atahembanto ole ali en 2022 ala kulli hal ono izo sineza nozo kale orjo ka ujavanu rireme onru kotsi walo harma daula ya msajaj hamadai ono komwaringa linda ondo wendini rjod ka ujimaizi kabano ibidi kama en 2022 yashindo ikomwaringa linda ondini okabano ibidir kana espoir yoka ijo kirima uduri yashindo eka wanrunda wanu karna paro yashindo heda hari eka wanrunda wanu o mwendo nda wunu eka karjai mara rawana nao wallahi bila wato joka wato rende komorio na hata ba nasikarna kartwanze komorio yashar mwe mizerin rijoanze komorio yashindo rijoanza sonti pia rirohe mumahala ni riyeshi hunu rirejei ridoji unda sino warizaya rijoanza rejei ridoji unda ne mazamba ya hatu yoka ya heni ngujimiliki rijohanza leturu za nyumba za hatu riwashi wao neze fami nizori waha nizori wahao harma miji hatu rijohanza rakanze leturu lila gasi munu ngarilibia luwa ya wisaoro na hizo rijohanza nungo hamanda hizo riwabule wazungu wadoliva zeluwa za nyumba za hao rirohe rejeye makazi hatu rende rakensi yao omwe ritokanzi heila shikomorisha hatu shikomorisha hatu no endinde amani rakaniyo amani hatu isailawa wana ngwa viole wao hama onrwano maji wanru wafanyo zetabia nziro hizo kwa surengwa hukuma yoka wanadamu ngwa joka ile yokaya vanu yekomorinu ngiyo na mahakama yokatsanu ngao vanu yokaya yashinde ya virleo wakazi mahakama leo aboyo nga virao ndovi ya unga virleo gozibi okaya za scenario zafanyiwa nge mhara ngwano no hara okange mhara yokaya valeze tabia nziro zifanyao zila za ajiri harma komori wonsi pia wakafanya za tabia hizo wakavita wajeni wala wakajabala warende komori lenai wauwema president wakabo ngwarao kanga zoka ujiri evenge izo rifanyao ndini na renge komanda feso rimzabadi bawo mwanadamu yokangena yankila hahe na rimrana ndo shitswa hindo rimzabadi kamjamumwa ola mumwezo winguni ola mumbehambe boni ngam amini yokaya wajia ngio akhira ngio yabo ngerilindao ngejoja mhukumuni nyonsi pia bomabwizi mwende mwaono mbabanu mjoka no mbabanu ya jukaya biidhnillah alkarim ono ngeri wasulio daraja ndini abo izo wajofanya ngebidori oneni ya jokange na hikma rimrene rushitso hindu rimzabadi bawo ndo abidi warendeje zabarim lo hara ono zabarim lo hara mto ukingi ya zetabu nziro mziranda yokomori evengeza zamvuza hao zibakiabo na mruhindini dejo oze ya hime ya mbukaza noze rienshokomori inumizeri miziro inu 2022 ala kuli hali ivanu karikana tamayo kabidi rienshindo shahini wasikurjo husha ngotsingo husha na mizeri ono ala kuli hali kejaja daraja ukaya zanongozi no rizienshi kejaja daraja ukaza nozinu 2022 ibidi tsoka namba tamaya ono shaizo ni johimaza ambe wala mwanadamu wapeu hakimu mrambe si wapeu nga tarahinu ngejuri hukumu hamzima ngunguri yono zilo harmwe majaufu ya moya hatu rijoanze komoriyo leweni jo ulaula ya sizahe ya ishindo ya bale mwana yende mbulie ya zungulie ya tembe mazalimu weba wasa malisa daula ngwa warengao we waninka posto we ware magradi ono wale wajohima wapoze haruma siasa wawarenge wanasabisha noka wala wafanya magendo magendo ya otsuka wala magendo ya bidia samlwa yani kwa wakomori
shele magendo otokanga ritumbre ngari mwenzi shibani dahari ono emwizi wa daula yake hula yake jumora bale le toifa la Komori emwizi wa nrovi yake hula ya doji tembelea wala mndu wa siasa ya johima ya wane siasa izo yafanya nizo yatufanya yene madhalimu wanu ngware ngwao ngware ngwao watilwa harimwa zibaya wehantsiwa yabo Komori ngari hunda wende nino abo mwambanga mwata wabo asibabu de zemali za Komori karna ujoblemewa hokaya isha sontipia rosha Komori hatu yende yao nendo ono shakarja rosha Komori hatu itoka idoye shinai ala kuli hali rosha Komori hatu leo si wanadamu rilo Ulaya rajuhanza Komori leto yenshindo babori yenshindo shakarna ujue Komori le yensharwe mizeri la kabori yenshindo izo ndabo ono ebenge wajoka ufikiri kama zila mbwana za usiku wanadamu wa jihada haya zinumbwana za usiku zinumbwana za dahari okaye Komori ngesufre orangu mahaminji mahaya ya hendeni ya rakauruma nembeberu yatabisho wabaya hatu rakauruma nembeberu yatabishe makoko hatu zenda daraja yokaya angarijua weza jirikoni yoko wadzadzatu wa fahari wanashwatu wa fahari makoko hatu wa fahari wakatayari wajitili harma zengu za ikoni no waonese sharafa shamrumshe Mkomori ono kamrumshe Mkomori yotsi mpunda yopashilwa mrumshe Mkomori wotsi mwanadamu kan yatotomole hamana nijao waungwa nana watwania karna ujari rentsio vanu Komori wasuli vanu ritori rentsio mabeberu wa Komori amanda swatsorenge Komori watso ifanya zila hata vanu rihimi rivalia aritwalia hojiti harumwe na inu ono ukapaka mzima hafu abondo wakati ya daza shahodaza shabala hafu shahidi hoka zenongo yaziona ngam amini ngujozi kamongo nona da mojozi temwanya ono rengets kanzani waswili yabo kaya wanasho hatu ekoni makoko hatu watsongale orlo waju wa hao na zile mbweza hao wafanya etarehila wala nadamu wa message for okaya ranya Mkomori wa mwanadamu mwenza murwa wa mwanadamu mwenza faliki faliki ya mwando ya hatu si wa Komori si wanadamu ikao si ujiste si ujifahari karna ujua wa fahari huo rawendeli arangu wala hata banu richo uransala kule haronet Komori hatu itomole hemana ono rione Komori hatu itomole hemana ni heli wandu walo ya watso na irumbi sho wadzatu wa fawanzaya wato walo jumo zungula ya dunia ono ili wende wa respire mbavi wambandra abo warengeze ze anteni za dunia wambandra abo we hadaye dunia kabanuo wandu wakapanga za rezo sosio zinu wandu waritunda hani rizifanyao halafu wala ngwatsuenda wala wejihisi ani wejirenda ndo watso hindu ngwa hiso hama wala ngwa hadao wandu wakafanya za rezo sosio yokajana izo kazjaka jana ukajana wandu wakahenda hao jumo ya madaula wakahenda wanadamu besa wadoja wana reportage shale ongwa hiho ngari onao live abo mtsifikiri kao wandu ikawa ndo wakaufanya wafikiri ono ndongo hamada zinu yote wanadamu kango mtundaoni ala kuli hali dunia ngo jumo mtwali yani heli tartiburu jokafanya o wandu walari warejeza harma utwana ono ne heli rjo shindari fanya tartibu kaula utwana riloni watoso mwandu wala riuviri li hikma ono msifikiri ka wandu waonga mjokende bala mwambenda bubala kabla kwa tuelewezo mfanyao harma zensiza ono utsifikiri kama nuko atsori tunda nyi wandu ikaonga nyinansi edari ya le wandu le toifa lanyu ngalifa wanzaya edari loni on le toifa lanyu kabatsa tambarongo zokaya ngwa ihundao harmo hayati wao halafu do jira makabala ngwendo ambenda bubala we mrwa special ulona specialite ya ndrabo on yokabala ngwendo ambenda abu hadaye wanadamu ikao ala kuli hali utongo ngwendo vala ngorongo sha ze famizaho zilobeti salama on vala ngo dungao antare yele ala kuli hali on ebenge nyi wandu ikao kamtsina mbaurongozi muhunda ukatishongano otovuna majito na aibu ukaza tabu zinu ngasingori hunda sonti pia ujihadao yokabanunga ngaribabu hao bure ujihadao kama banunga sina ani si wakaidi karna bujwari rensi zeno ngozinu ukawe weka hosoni maho ngazi ukiri yao utamenda abu kabati no zikiri ya mwana Mkomori safara loye
komori wasuli darajande nziro ya tabu na usongefu ono ikahoso ni mwaho kuna ujouza ambe ngoro yono kasona damrala tzwane zisabu barja bangaramba ukaikomori ngeshiondo wewo zemvuza haho ngojo imabanu udofanya komanteri wamba mfanjipe yo kabala hale mewa wala la jindu wala jawu au amba hajimbaye au werambia we mwanadamu wala tzwane zisabu kawe dunia pia ngwa munaoni na inyi wandu mlo haruma daraja amandi yo nomba banu komori ya wasuli wane madhalimu wa jana na leo wanu ala kulli hal ebenge iyo nde message muhimu na kamuhimu ni beheva na asubuhi nirengeshwa bahashinu haswa nimwambie ni okaya heni mwanadamu ujwanza yale zize haku haswa ndo wazaza hatu rijua okaya wondo wa msomeshani leo ngo mwanzani da wao nazo tamaza hao za katiha ukawo hoso ni mwao tindeze de mabosho hao ukaka mabosho hao yo nandongoyo zemali wazungu rangudo mwa wajabanu wajoka warejei wende ngwala lo mapesa no jwa mapesa shawaele oka umkaondo hatu si wakomori umkaondo nguona ndongwende nguona okaya komori hatu ila mauduri yonendo izo ndeze suwe za wazaze wanu watongeza leo mwaonao wenda daraja tawanu wasa mu mabareni evenge mrujo kanza ya treto wazaza wanu mrujo kanza ya treto na shot wanu na jihudumu bahani babanu rujo mmona ngarijo mra mafula ngarijo mrani mafula heni babanu rujo mparisani ngarimwambia woni ngarijo mwambiani okaya tijau wala hale eni mwanadamu yokaya hakaufanya na hii harumaza mijiza hatu hakauremwa magungu hakauzunguswa no mji bali ngareshele yao votu mujuyu rika uhisi wanadamu kawa wakaurenda zitendo zi ono no rika uhimarewa hukumu kimji na mabavu na nsi evengeye wizi kuna ujua leo ujini ke nafasi yo hukumu wende wangwe mundu yokaya haidi paka umunge mhono wanduka ungwa yabo ngwa nyonyawo zemaliza izahe komori tonsi pia wondo wanadamu kaungwa afanya wizi wenda mnyo ukazemalizila lazoka zifaindo we warandaje we walima let wende wala letindi bala waja faida ya mnyando vivala wende wadhulumiwa ndovi ila hujohula wene famie au wende waihuze mrumraji shaola mwizi wa daula ikaungari joka ya katina no katino uraba zemaliza daula wala mali la irenga ile jofai irewe mwananyasirewe ikaonge bala katina mle katina mkaribu ile jofai mwananyashindishe yatima ile jofai halafu hizo pia ngwarabao za mali hizo werenga za ribane ze rubwa hizo ze wazimbise mabiba ono we wasuli daraja kale ngondo ngajuka jwaru wa benafasi ekomori wasuli haruma daraja nziro ya peu yoka mwanadamu ngunyamizo kama ngabandu wakado kana ze fierte za hekomori hatu ibakisha ndokao wandu wanza mipira ukawa baki wadu amba inunde komori hatukanga bo mpira shatsi daraja ukaya leori waswili haruma daraja ukangari onayo hele komori ya be haki yake ala kuliha ebenge nari wafikiane jao yokaya ino message na kamuhimu ni hensi hosoni mwanyu ngamkinayo neze message za hanyu nyimzibe hao mprive nana nyika onga mjoka ya ngamzibe hao harimaze komanteri duka ya narhunsanye matsa ili rjo waswili nele chindo linu baomba ban le chindo linu la waswili lindele chindo lokaya ya mbweni utujwa uzine yara na keho dingoni ari shinunde sheyara shahema bwana utujwa uzina sheyara na kodingoni shinu ikaona damu waswili harmale tsambe waswili harmale chindo lokashe mnamzunguzungu wala haja wanadamu na mwanadamu utushinda zina sheyara kaonti pia usaruha wala ombangani ngam amini rimetrize sheyara ngam amini ngare jovunzi abantu hata sitso jovunzi abantu hata ri waswili ne lechindo lino nimwambao kayarika hari mwazenga saunu ngari zinawe majali iko na hizo bahiba la jali iko lo hisa harma yara bahinga si wasasa riviri harma ze stadi hizo zahe majali iko ramremeani risariviri harma ze stadi za hizo zahe matarianzi ramremeani bala zo hisa harma yara ngasi harma shayara na heni mwanadamu yakatoshinda zina shayara watukufu
wandu jojunda wandu shihwi wandi sale chindo bahiye jarma shayara wandu pia usaruha wabulia wanadamu wakawa metriza shayara bahiye mwanadamu ramona ka metriza shayara ngarjo ngona van leo nando wakati okashayara ndashinu do ushinda ritowe wandu wala ukarangwa ni wakati mtulu ya roha mrehabili mgono bo mtulu la mkono saruha unja jomani naruateo mabangani wabidi watola makazi mbandao shasi ndo wakazi wa Komori kazi mkomori ketsujisa kejestahiki mkazi mkomori atola makazi yabidi atola makazi ndo dawo warenga oze bienza he Komori warende Komori mbeadziwa wazingaraza nyaro hamao ledziwa la he Komori wajimilikishe ilo lidoka fahamwe la dono siwa wana hatu loli doka fahamwe la dono siwa na nashwa hatu ngamrengao keva ngamrengao le fahamu hilo mnoseze famizanyu na ngabo wandu wastahikono so le fahamu hilo kinyume ngwanao mwarende magalagala hadahari wanahani ngwanao mwarende magalagala hadahari ledziwa hilo mlirengao harumwe Komori hatu kana ufayo wanahanyu rilo libidi lijeli faye Komori libidi lifayo wananyesi zirewe walo Komori yao wone okanga atamba yabidi yende mihono ole ibidi ya okenana rongo yokaya yakenao ho mihononi ili yashinde ya kazende wandu hamanda okaba tartibu yotokaya wandu hamanda warengo ya charge ya wandu hamanda go ya bongo jihandao ngwarengo michazi ya nguo wai vamba ili wato jikuvremba ve mihono aibu ya hele toifa la Komori no wajeni kaunga rujoka ngwajo wenji ngwa unaundungu hamada hiyo inu Komori inu nsilona madhamana bayo warengeze bien ngamdhulumu hata ngamdhulumu zirewe iya shinda ya jimilia ya hima wa mruka wangu jo shinda bisa yafanye mbahazi au ya jitapalia hata ya njie harmoshesi wa mjijengo yende yapo yende ya domo nambasima no ya tohunda au yende ado huza wana zitunguu samahani au yende ado huzana zitunguu ubo marsha ya ndahovini ya mamudu ono ya paruso bala ya saruso ambio omwe sha mwanadamu ya ani indikape utushinda ya henda utushinda jimilia webidi ya nikiwa mnahiriwa hahe ya joa ya doru ya jiunda mbabangu wazima uo mri ya bidia ya nikiwa heni mbavu za nongo ikando za nguondo za nkabu kwa johamba mapesa yukaya ya do jiunda na mnari ya liharma ya zekonti za hahe ono kamtu zifanya banga mdhulumu ole toifa ilo kamtu subutima zifanya alafunga mfikiroka banga joka mbadi nafasi ngemfikira joka mbadi nafasi nywandu mchona haya mwadhulumu hata mwadhulumu wema indikape zaki zahe zirewe mwazirenga mdhulumu wanono hata ngamrengao zaki zahe zirewe halafunga mfikira nyo wanadamu mlono wa binadamu kamtsino wa binadamu mwisahaya bahe wanadamu mwisahaya le jawabu lao waure mwa magungu na siri mine magungu yao ngarjo muholani wili ngarjo muholani nganu hunurilio ngarumwambia wana na mtodo bwana mwejamu jomani mdo angalia heli mtodo wabili wakamnyezi Mungu amuononi mjoma jomani shanga muamini heni wakati jomonani heni mahala mrajo kaya ngujwa masulini yamholeni wili yamteni mwafankowa yamremeni le zebole bole wengi hata mpaka ndavo ani msalimuni salama wassalamu alaikum.